Assalamualaikum guys, Saki lagi mukbang guys, makan guys, makan bakso guys, bakso telur. Coba. Ada sopnya guys. Oke guys. Bagaimana baksonya? Enak mantap ya. Bakso telur guys. Guys, akan kita dilapangkan minyak goreng guys. Oke guys, kita bikin guys. Oke guys, selesai semua guys. Makan guys. Halo, jumpa lagi dengan Cahaya Karang